Nk'uko twakomeje kugenda tunyura hirya no hino, twakomeje kubona abacuruzi bakira abantu batambaye udupfukamunwa, kandagira ukarabe hanze ntazihari, abantu ntibari gukaraba ku ntoki, kandi nyamara tuzi neza ko icyorezo cya COVID-19 kiri buri hamwe. Turashishikariza abacuruzi n'abatanga izindi serivisi, byibuze mushishikariza ababagana gukaraba intoki neza n'amazi n'isabune nk'uko biteganyijwe, kwambara udupfukamunwa, guhana intera kugira ngo turebe yuko twabasha guhashya iki cyorezo cya COVID-19. Turi mu bihe byo kutarenga uturere, mu bihe byo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Turiho turashishikariza abadukurikirana kwirinda COVID, dukaraba inshuro nyinshi zishoboka, dukaraba sanitizer, dusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kandi tugerageza kwambara agapfukamunwa neza tudakoraho, tunakagirira isuku, tunakamesa, ibintu byose bishoboka. Abakunzi bacu, mukomeze mudukurikire kuri channel yacu Hawkins TV, nakagaruka. Nk'uko amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima abisobanura neza, nta muntu wemerewe kwinjira muri butike atambaye agapfukamunwa n'amazuru neza, atakarabye amazi n'isabune, cyangwa se atakarabye umuti wabugenewe wo kurinda virusi ya COVID-19. Tukangurirwa gukaraba kenshi intoki, guma mu rugo, utajya mu tundi turere, tukarinda n'abana kwirirwa bazerera kugira ngo batandura coronavirus. Murakoze cyane. Haba ari jyewe, haba ari wowe, kwirakwiza icyorezo. Murakoze. Urukundo